Ese iyi ntambara isobanuye iki ku isi? Dushobora kugabanya ingaruka zayo mu bice bine. Icya mbere ni ingaruka ku mbaraga z'ingufu energy, cyane cyane peteroli. Aziya y'Iburengerazuba West Asia ibamo ibihugu bitanga peteroli nyinshi ku isi, harimo Arabia Saudite, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu na Qatar. Ibi bihugu bituma isoko ry'ingufu ku isi riguma rihagaze neza. Byose hamwe bitanga hafi 30% bya peteroli ikoreshwa ku isi. Kandi ubu ibyo byose biri mu kaga. Irani iri kwibasira ibirindiro bya Amerika mu karere ka Gulf. Ariko niba ibintu bikomeje gukomera, ishobora kwagura ibitero, igatera ibigo bitunganya peteroli cyangwa aho icukurwa. Ibyo nibiba, peteroli ishobora kubura ku isoko, bigatuma ibiciro byayo bizamuka cyane. Uyu munsi gusa ibiciro byamaze kuzamukaho 5%. Abasesenguzi bamwe bavuga ko nibikomeza bishobora kuzamuka kugera kuri 20%. Kuzamuka kwa 20% ku biciro bya peteroli nibyo biteganywa. Kandi si ibyo gusa Iran ishobora gukoresha nk'intwaro. Ifite n'ubushobozi bwo gufunga inzira y'ingenzi ikoreshwa mu bucuruzi bwa peteroli ku isi, izwi nka Strait of Hormuz. Iyi nzira inyuzwamo hafi 20% bya peteroli icuruzwa ku isi. Niba Iran iyifunze cyangwa ishizemo ibisasu byo mu mazi, nanone byatera ibiciro bya peteroli kuzamuka cyane. Iyi niyo ngaruka yihuse cyane ku isi, izamuka ry'ibiciro bya peteroli. Icya kabiri ni ingaruka ku buhahirane n'ingendo. Inyanja Itukura ni inzira y'ingenzi mu bucuruzi bwo mu karere ka West Asia. Inyuzwamo hafi 12% by'ubucuruzi bw'isi. Ubu nayo iri mu kaga. Houthis bafashwa na Iran bongeye gutangira ibitero muri aka karere. Ibi bisobanuye ko amato azajya anyura mu zindi nzira ndende kandi zihenze. Ni nako bimeze mu ngendo zo mu kirere. West Asia cyangwa Aziya y'Iburengerazuba ibamo ibibuga by'indege birenga 110. Byakira abagenzi babarirwa muri za miliyoni. Niba umwanya wo muri iki kirere ufunzwe, indege zizajya zizenguruka zinyure ahandi, bigatera gutinda n'izamuka ry'ibiciro. Icya gatatu ni amategeko mpuzamahanga. Iki gitero gifatwa nk'ikindi gikorwa cya Amerika cyo kurenga ku mategeko mpuzamahanga. Iran na Amerika bari bamaze kurangiza icyiciro cya mbere cy'ibiganiro ku wa 4, kandi bari bateganyije ikindi cyumweru cyari gukurikiraho bakongera kuganira. Nibyo koko ibiganiro byari byaragoranye, kandi nta ruhande rwashakaga kugabanya ibyo rusabwa. Ariko hari inzira y'ubuhanga ya diplomasi yari iri gukurikizwa. Nubwo bimeze bityo, Amerika yarateye. Hari abavuga ko ubutegetsi bwa Iran bukora ibikorwa by'urugomo kandi ko bwishe abaturage babwo benshi. Ariko ntibyagakwiye kuba bigenda gutyo. Ikibazo ni ukwica amategeko mpuzamahanga. Mu maso y'isi, Iran ni igihugu cyemewe n'umuryango w'abibumbye, kimwe na Amerika cyangwa Israel. Nubwo utashima ubutegetsi bwabo, ibyo ntibiguha uburenganzira bwo kubuhirika, kuko ejo hashobora kubaho abandi badashyigikiye ubutegetsi bw'igihugu cyawe, bakifashisha iyo ngero bakavuga bati, niba Amerika ishobora gutera Iran, kuki Uburusiya butatera Ukraine? Kuki Ubushinwa butatera Taiwan? Niba imbaraga arizo zitegeka isi, ihinduka ahantu buri wese akora icyo ashaka. Icya nyuma aricyo cya kane, ibihugu byiyemeje inzira zidakurikiza amategeko bizaba biri kureba, ndetse biri kureba. Biziga iki?
Iran iri guterwa kuko idafite intwaro kirimbuzi za nukiliyeri. Koreya ya ruguru irinzwe kuko izifite. Ibi bishobora gutuma ibihugu byinshi byihutira gushaka izo ntwaro, cyangwa nibura bikongera imbaraga mu gukora misile, kuko arizo zonyine zituma Iran ishobora kwirwanaho ubu. Iyo uteranyije ibi byose ubona ishusho y'iki? Ubona isi yuzuye urujijo, ikibazo cy'ingufu, guhungabana k'ubucuruzi, ibibazo mu itangwa ry'ibicuruzwa, kwirengagiza amategeko mpuzamahanga n'isiganwa rikomeye ry'intwaro. Birashoboka kuvuga ko twinjiye mu gihe cy'akajagari. Iyi ntambara ishobora kurangira vuba cyangwa ikaramba, ariko ingaruka zayo zizamara igihe kirekire. Mu makuru mashya, Dubai nayo yahuye n'ibisasu bya Iran. Amashusho agaragaza umuriro ukomeye kuri hoteli Fairmont iri ku kirwa cya Palm Island. Abayobozi ba Dubai batangaje ko umuriro wazimijwe, ariko abantu 4 bakomerekejwe n'icyo gitero. Ntibiramenyekana neza niba hoteli yari igenewe kugabwaho igitero cyangwa niba byari ibisigazwa bya misile zarashwe zihanurwa. Dubai ni imwe mu mijyi ikomeye kandi ifite uruhare runini mu bucuruzi, ubukerarugendo n'ubuhahirane ku isi. Niba ibitero ku bice by'abasivile bikomeje, bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane. Amerika na Israel bateye Iran nayo irihorera. Iran yari yarababwiye ko nibaterwa, ibihugu by'inshuti za Amerika muri ako karere bizisanga muri iyi ntambara. Ubu nibyo biri kuba. Iran irizera ko ibihugu by'Abarabu bishobora gushira igitutu kuri Donald Trump ngo asubire inyuma. Kugeza ubu ibintu biri kurushaho gukomera, kandi ejo hazaza hasa n'ahatari heza. Hari n'andi mashusho agaragaza hoteli iri guterwa mu gace ka Palm Street muri Dubai. Ntibirasobanurwa niba byari igitero cyagambiriwe cyangwa ibisigazwa bya misile byaguye aho.